درود سامیون عزیز، تفصیل آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز جمعه 11 سپتامبر 2020 سال است. دانشجویان تاجیک امسال در بخش اول دانشگاه‌های روسیه داخل شدند تا برقراری پروازهای منتظم و یا تا به موافقه رسیدن جانب روسیه برای اجازه واردشوی دانشجویان خارجی به حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه درس‌ها را فاصله‌ای می‌خوانند. در این خصوص نیز دستور مخصوص وزارت علم و تحصیلات عالی روسیه به دانشگاه‌های این کشور ارسال گردیده است. گفت در صحبت با بخش خبری رادیو مهاجر سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه امام‌الدین ستارov. مسئله تشکیل پروازهای چارتری و انتقال شهروندان تاجیکستان از روسیه به وطن نیز چون پیشتر جریان دارد. شرکت‌های هواپیمایی سومون ایر، تاجیک ایر و اورالسک اولین شهروندان از شهرهای گوناگون روسیه به سمت دوشنبه هر روز از 3 تا 4 پرواز چارتری انجام می‌دهند که در این پروازها تا 400 نفر انتقال می‌یابند. مسئله خرید چپته‌های هواپیمایی پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان سفیر کشور افزود که سفارت و کنسولگری‌های گنرالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه تنها شهروندان را به رویخط می‌گیرند و این رویخط را به خزینه‌های چپته فروشی شرکت‌های هواپیمایی ارسال می‌کنند. شرکت‌های هواپیمایی در نوبت خود در اساس همین رویخط به شهروندان نامنویس شده چپته می‌فروشند. همچنین امام‌الدین ستارov اضافه داشت که چون هر وقت در رویخطگیری به شهروندان کلانسال، بیماران و زنان حامله اولویت داده می شود. مسئله گشودن پروازهای مستقیم بین المللی میان تاجیکستان و روسیه را سفیر تاجیکستان گفت که به صلاحیت حکومت روسیه می باشد و در این مسئله آماده ایم که حتی از پگاه پروازهای مستقیم را باز کنیم. این مسئله نیز جانب تاجیکستان و روسیه با درخواست رسمی مراجعه نموده است. این و دیگر مسئله های وابسته به پروازهای چارتری را می توانید در صحبت مفصل سفیر جمهوری تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ستارov در صفحه های رسمی رادیو مهاجر در شبکه‌های اجتماعی و در روی موج رادیو گوش کنید. ادامه خبرها. تنها در سال 2020 در خوجند 11 قانونشکنی شدید درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها ثبت شده است، گفته است پروکرور شهر خوجند عوضجان نظرزاده در مکالمه با سوق نیوز. و گفته پروکرور خوجند سنجش‌های دادستانی یکچند قانونشکنی جدی شماره مهمانان را در مراسم‌ها آشکار کردند. عوضجان نظرزاده تاکید کرده است که توی‌ها و معرکه‌های سرودان تا حال منبع اساسی پنجشنبه بیماری‌های سیرایتی شده می‌تواند. هنوز معلومات‌های موجودند که صاحبان طرفخانه‌ها و تالارها برای برگزاری جشن‌ها ماهیت قرار استفاده از ضد مبارزه با کرونا ویروس را نمی‌فهمند. این اشخاص قانونگذاری را دغلانه بیان می‌کنند. اینچنین فکت‌هایی نیز هستند که ساکنان دیگر شهر و ولایت‌ها ناحیه‌های ولایت توی‌های خود را در شهر برخلاف طلبات قانون برگزار می‌کنند. علاوه داشته است پروکرور شهر خوجند عوضجان نظرزاده. اینچنین قید گردیده است که در صورت از نو معین شدن قانونشکنی طرفخانه‌ها که در آن چاره‌بینی‌ها برگزار می‌شوند بسته می‌گردند و نسبت صاحبانشان چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شود. خاطررسان می‌کنیم که طبق یک دستور ستاد جمهوری مبارزه بر ضد کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان برگزاری توی معرکه‌ها در زمان پاندمی کرونا ویروس با رعایت قطعی قاعده‌های سانیتری و اپیدمیولوژی و معیارهای معین مهمانان برگزار می‌گردد. شما خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و به ازبکستان میرویم. در ازبکستان مقامات حفظ حقوق سردختور بیمارخانه ولایتی سیرایتی تاشکند را برای خنک‌نظری منصبی و از خودکنی مبلغ‌های بودجه بازداشت کردند. بنویسد patrobna.uz. طبق معلومات موجوده شهروند مینبایف و پروکراتور شهر چرچک مراجعه نموده اظهار داشته است که خویشش رستم پس بیماری شش دو طرفه و کووید 19 در بیمارخانه سیرایتی تبابت می‌گرفت. حالت بیمار وضعین بوده او را با وجود این به دیسپنسر روحی انتقال دادند و روز دیگر در آنجا با سبب بد شدن وضع سلامتی و نارسایی نفس فوت کرد. یک خویش مرحوم خواهش کرد که جنایتکاران را پیدا کرده نسبت آنها چاره‌های قانونی اندیشند.
илова кардааст масъулони прокуратураи генералии ҷумҳурии ӯзбекистон ва мувофиқи моддаи 116 қисми 3 кодекси ҷиноятии ин кишвар иҷрои номатлуби вазифаҳои касбӣ дар нисбати сардухтури ин беморхона парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. дар ҷараёни тафтиш маълум шудааст ки сардухтури беморхона дар ҳақиқат дастур додааст ки бемор ба диспансери рӯҳӣ бо шаҳодатномаи қалбакӣ интиқол дода шавад ки ин мард аз коронавирус пурра гӯё шифо ёфтааст. илова бар ин пас аз ин далел муфаттишони прокуратура дар беморхонаи минтақавии сирояти тошканд дар ҳаҷми 258 миллион сум ё худ тақрибан 24,4 ҳазор доллар аз худкунии маблағҳои буҷавӣ ва ғайрибуҷавиро ошкор намуданд. тафтиши ин далелҳои мавҷуда оид ба ҳодисаи мазкур аз ҷониби муфаттишони прокуратураи генералии ҷумҳурии ӯзбекистон идома дорад. шумо тафсилоти охирини хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунида истодаед ва ба Русия бармегардем. Александр Лукашенко рӯзи душанбе 14 сентябр ба Русия меояд, гуфт котиби матбуотии президенти Русия Дмитрий Песков ба рӯзноманигорон. ба гуфтаи Дмитрий Песков, дар ин сафар имзои як қатор санадҳои дуҷониба ва нишасти матбуотӣ ба нақша гирифта шудааст. дидори Александр Лукашенко ва президенти Русия Владимир Путин дар кадом шаҳр баргузор мегардад ҳоло маълум нест. сухангӯи президенти Русия гуфтааст ки дар ин маврид баъдтар ибрози назар хоҳанд кард. қаблан мақомоти Беларус ва Русия эълон доштанд ки Александр Лукашенко дар ояндаи наздик ба Русия хоҳад омад, аммо санаи дақиқи ин сафарро нагуфта буданд. хотирнишон месозем ки эътирозҳои оммавӣ дар Беларус аз 9 август боз идома дорад. ин эътирозҳо пас аз эълони пирӯзии Александр Лукашенко дар интихоботи президентӣ оғоз ёфтанд. рақиби аслии Александр Лукашенко дар интихоботи президентӣ сифаришуда Светлана Тихановская буд ки ӯ натиҷаҳои эълонкардаи комиссияи марказии интихоботи Беларусро эътироф накард ва гуфта буд ки дар интихобот тақаллуби зиёд сурат гирифтааст. дар аввали моҳи сентябр як ҳайати ҳукумати Русия таҳти раиси ҳукумати ин кишвар Михаил Мишустин ба Минск сафар намуданд. 8 сентябр бошад Александр Лукашенко дар Минск ба рӯзноманигорони якчанд нашрияҳои Русия мусоҳибаи муфассал анҷом дод. валентина казакова сардори сарраёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии федератсияи Русия дирӯз зимни нишасти хабарӣ дар Москва гуфт ки вазорати корҳои дохилии Русия аз технологияҳои муосири шинохти чеҳраҳо барои муайян кардани хориҷиёни номатлуб истифода мекунад. категорияи шаҳрвандони хориҷӣ мавҷуданд ки қонунро вайрон мекунанд ва сарфи назар аз қарори ихроҷи онҳо қаламрави федератсияи Русияро тарк намекунанд. дар ин вазъ системаи шинохти чеҳра онҳо ва ҷои зитташонро муайян мекунад. мо барои аз қаламрави федератсияи Русия баровардани онҳо чораҳои муассир меандешем, гуфтааст Валентина Казакова. ба гуфтаи вай дар ҳоли ҳозир бинобар маҳдудиятҳои марбут ба пандемия ҳалли мушкили мавҷуда номумкин аст, аммо Валентина Казакова таъкид доштааст ки ихроҷи шаҳрвандони хориҷӣ аз ҳудуди марзиву маъмурии федератсияи Русия баробари фароҳам шудани фурсат ва бозгардидани сарҳадҳо сурат мегирад. ва шунавандагони азиз, дар охири нашри хабарӣ як хабари ғайриоддӣ низ ҳаст. дар фурудгоҳи байналмилалии пулковаи шаҳри Санкт-Петербурги Русия саге ки ба хатти аввалияи парвозҳои ҳавопаймоҳо баромад, монеаи фуруд омадани ҳавопаймои масири Москав Санкт-Петербург дар фурудгоҳи Пулкова гардид. масъулони раёсати назорати бехатарии парвозҳои фурудгоҳ ба расонаҳо иттилоъ доданд ки саге дар ҳудуди фурудгоҳ аз тарафи номаълуме пайдо шудаву монеаи ҷиддӣ дар нишасти тайёра гардидааст. кор то ҷое расидааст ки тайёраи мусофирбар натавонистааст ба хатти фуруд нишинад ва бо нишони огоҳкунанда ба ҳаво бархоста болои шаҳр дағ задааст. соати 8:41 ҳавопаймои ширкати ҳавонавардии Победа ки аз фурудгоҳи Внуковаи Москав ба Санкт-Петербург парвоз мекард, ҳангоми фуруд ба даври дуввум рафт. сабаби ин дар он буд ки саги номаълуме дар минтақаи фурудгоҳ ҳозир шудаву ба фурудоии тайёра халал ворид сохт, гуфта мешавад дар шарҳи масъулони фурудгоҳи Пулковаи шаҳри Санкт-Петербург.
اما در نتیجه سنجش کارمندان امنیت داخلی فرودگاه در خط اولیه نشست پروازها یگان حیوان یافت نشده است. پس از تفتیش و تأمین بی‌خطری هواپیما با موفقیت ساعت 8:52 به وقت مسکو در فرودگاه پولکووا نشسته است. سامیان عزیز، شما نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید.